BEO in Scullion, Cabhán, number 4, Danny McDermott. Number 5, James Murray. Shea, number 6, Owen Crozier. Shop, number 7, Shea Birch. Along the park in the middle of the field, over a hot, number 8, Darren McPeak. Agus over the knee, number 9, Rory Forbes. Jai, agus last captain, captain the Fernia, number 10, and the captain of the team, Johnny McGuckian. Henye, number 11, Conal Higgins. Agus Doire, number 12, Cavan Spears. Trije, number 13, Owen Higgins. Caharjeg, number 14, Kieran Chambers. Agus Cuijeg, number 15, Oren Murphy. Number 17, Paddy McMullen will not be part of the match panel today. And replacing him in the substitute list is number 28, Conor Coyle. See. Oh, yeah. Fulteach go Pháirc na Lúthchleasa an seo an Ardhacha, Pháirc na Lúthchleasa an Ardhacha tá Breathnach go deas an trúna seo agus Derry a tuairteáí ar an chábhain go leachcheannis a gúige ola agus an Doire a mó ar barc de réitirí mó ar barc mar sundúil agus min súla sarchlafa idir an Doire seo agus Derry a mó le go numad Cavan a mó bhaid níos luchtna sin bhí siad san mó ar barc a fe fiche numad is in taobh suas agus tá sé te in seo Pháirc na Lúthchleasa cé bhfuil sé tíir an bhí písabag báistíán níos túisceach tain an fácin Nachi agus a choir fád fi ré agus an réiteúr I mó ar a barca héinsna in de Malin as Ardhachan seo sesin réiteúr an trúna seo in de Malin agus sin a fád fi ré gon chlufa seo agus leis tá Darren O'Hare as chun dé an dún Conor Kern as an dún agus Tíomar Boylan as chun dé Bhuinachan ach tosamuid leis an Cavan ar dús agus nirin a tarráníach go siúd agus dá nó in de gandachaí gorma sin agus an hifrachaí bána ar an chavan gúla go siad Cillian Brady bhí Harcían as na glufií go dtí seo a gunne aintrum agus farmánach an sin ag give it a tí chun costantóirí sár beidir agus is teanna atá feiceán an Leighton Levy Valenci Rémar Ainty eisna gimite give it trí agus an club hain tan fear gimite give it a séis na Oliver McChrystal club céanna trí agus sé agus a bhirrta go so Cleachta go gimmert le chélas na 100 Lona Park a cóchatí na fórneis na Evan Crow as Béla Héis agus Michael Smith in the leabhádar le siúd agus sin sa tosíet a Ben Tully ar a dá slatas go an Cavan agus an sin Cárthach agus Cúideag frun na Shantanna agus na scóraí a gunne Armagh Cian Kenny for Cúlín agus a lucht na himmer gan na clufi sin as éisian Idlán tosach agus Larkin Riley for ní gúlín ar fad a gunne as club bríide ag ifir a Cúideag mar sin beis lesúil leis ifir a Cárthach agus ifir a Cúideag Cian Kenny agus Larkin Riley sin taxína go Cavan an trúna seo. Tí bheile an Pháirc agus Derry Gholisteach Mulcín well don áit a siadsan Commas hasing rá le rins bliant an buach gunne húnaáil just go fis dearna dó híine le híana naí atá siad gan an captín agus gan lechra faoi is acu na Ryan McNichol agus an Ryan McNichol a dena rinne se an cruúsiad rinne seachtainna is glyfa sin a gunne húnaáil mar sin níbheith sin ar fáil. Béis asúil mar sin gobéid na ladin an action dhéana ón scolíonn bhí áras ar siúd níirme se gunne húnaáil tá sé sin takeíteach mar lán cholín sin a gibh trí ó an Crozier as machra fialta ag gibh sé agus beis súla sin vers Lapárca Dermot Peak agus Rory Forbes an caiisna rutal ag 8 agus a ní Johnny McGuckin inis mar chaptí na fórne bhí sé mar leas chaptí na fórne River for Ryan McNichol Gorty eisina give it a de beis sin a beidir titim siir mar cosintúir sem leis hosa Conal Higgins a gunne runningáil tá sesin a round ríis ar a dahat slát agus an fear for cool agus a coolín a gunne runningáil ó Murphy ag give it a cúdeag mar sin sinnafuin deire agus ní le duine na sein a chéisteach le orna bhíon Rivet an cluffe le ceannis chuige ála seo. Sí Emer McGee as club druid BEO as chun dún na chasas orna bhíon na Cárthach.
Snéimar sin job ínta tenta gamer agus is nós ítach atá an seo a gúige óla go míon duine a casa ó na bhí an seachas spéiteid an tape a bhar bun le mín blianta is ru deasa agus job ínta tenta gamer sin agus an Doire an fáfií réid níos níicim dúlam nach raon áú ceachtain na fórna níicim gohfuil fecim gohfuil idir cúig cáin McCabe eisna míisteach a lár buil gon chábhain eisna isteach ag gona dibhir sé bótal tenta géhéin agus Oliver McChrystal agus mí gona tosí ceapin san áit a bhééis siad asúla an réitir fáfií réid fála chun déiris agus iad an teachtáil má dear mar cháirisa Ryan McNichol agus cruúsiad stróchéige a gúine chunaáil tá sé an seo trúna agus me sé ráis a fort némar glua leúna dé mar ní an defaí ceanna imíá éonar a chunig an coolla for se gúine chunaáil an teachtan seáte bhí se th bar ar fad feici ifir cúdeag lechar se ó morfií as deire tá sé sin míach ar a dahad slat agus árachaí be go bíidecha ag túsan chlufiise ag an Doireann ach na lads lá parke If you're 8-7 agus if you're 8-7 ní mé ceic mu níos múach mu fáfií réidir se glufiise agus an fel catisteach an seige in na mean agus in chéad an lads gur beidir secondál a líorsin pas das in tamsin fáte géin a wood or de leis agus be Cavan gur túsmach lei seo go deas fear an dat slot líor trastan seo a fáile James Tully duna go má Crogan sin líor sin a praba fá go hálainn Paslovic Smith Michael Smith fecinn Jeff Fairless ball sin a fear na Ben Tully Khan Doncheir chuteach mé chuiltí fáte go lán tosach an sin King Kenny ní roiiles tangolíntaach íon leis ach an coolball in a Soberman sin Ben O'Connor King Kenny chunig se be Doncheir bhain leis déidir se beidir an mark go hógeal níor hóg ach an se tangolíntaach leis agus beidir tucha se níos dearnaí sa glufa go méidirach cool ag an gábhain ach níl agus níis se did Johnny McGuckin captain na fóne Johnny Fifrún sin ach Níor go brú I did a réiteir in te Oliver McChrystal agus a kick sévis an na bro go deroga ag fear an dlán dan nó championí síir chuide na bliana secate sinna ó an Crozier tí bhfuil an fág deine se cro spáischopain Danny McDermott Fairless a glán plabantí sin go hálainn as machchas cór Chambers Kieran Chambers lán tosach a titanse hí sé a thugad de airinse mach fada le Conal Higgins siúrdí se fada le McDermott agus cáhanis hamrú amach agus ga heisiid ná bhí siad mé a stúa tá siad nisach fad le ón Crozier fecinn Crozier McPeak Derry McPeak chorchan cín spásig McPeak Fríomhrún sin Michael Smith nimach go brúd a réitear lámh sí sé a réim agus kicksí bhééis an seo go réide agus be seanta go an chéad scógan chlufa seáil agus breis is 9 second ó 3 second caite ar a glog agus seantas an seo a bhééis an go réide agus chunig gur scór lúáil don áin na fórne seo Turtair tríú clufe sa bhachta seo agus chaman a ráiste go fí lechanis gon chéadú ó bhí hoteag deire don ói fao stúr Martin Boyle hí na bhainisteir na rúisiil críomh na héan san rád seo fiche ach se fiche dó in líor an seoltáir an strasan agus í seolta in chéadcór agus í fáte ón Higgins tu go deasa Higgins agus chuín berá fáteig ón Higgins agus in chéadcór fáteige kick sír pe se sásta lei sin héis nach cháú me agus deire Níos chun cín, coolbud an chéad feiceáin go Cillian Brady lech gána cean sin bulte tíh an testán dáhan ar deasan sin chuir Conal Higgins lei agus amach sa slua deas tá bailíisteach an áid mínta go tíb se an Pháirc an lábrá atá an seo a gaiir Ardwacha Kictíh línic cean gear agus róhear agus botúnta go agus bhín an de man bhí sé an dúsí agus kick sévis an go réide deire agus tíróna ví sa glufa srathe an seo a golas sa glufa canis agus bheittína beidir a túr go méisi a reis sa glufa canis fe go bhfuil hééis an trúna seo fáte eis rí McDermott spráilchan cín ag Higgins a fuir an chéad chuúlín Jamú deastan Higgins agus deine se chuneal sef na pelle fáte go morfií se cool agus coolín a gunne chunaáil ní bhí sé an chuúlan tíh sin banisteúí a chában Johnny Smith rolla brúmach tá sí ar eisiigh Danny McDermott a go leor an fel feice ag fearin lá gotí seo fearad tá Crozier mach ar fialta agus níos tá Cavan go brúir Crozier hall strasna ní an Paslovic sáirtán a cuní ag deire agus an Cavan is a brúmachorb Crozier casach mór an rá aige fannacht le duine cinn tíocht timppíal a sí fáte James Murray fearad mach ar fialta go leogan imir sin se a fearchlacht néis na fiún Michael Downey go deasig fiún Trabantí machchas láha sé Burt fós an cín faoi bhrú Thompson ó Oliver McChrystal mach fada le
Pháirc gimmer to gáinil ó Murphy. Casa Murphy ar a gitó go dtí sin siolta sí ár da ceapan go sí gitach agus tá sí mí ar yes agus a fóí le frinne se as an sin ó Murphy casa le spás a chruthú ó hain agus dog se burcan na cusantóirí tíhiró ach nar chas se leis na fríide ar yes agus a fóí le chuig sib Phil McEldowney ag gifid a dó fear slecht néil agus Danny McDermott fear glán ag gifid a cad is brad a bholchan cín agus tá sé táhachtach sa góir se ag deire. Gúlbáir mar sin chávan Cillian Brady gan dáir an dar cicamach. Se fada nó deire sin ceann das de gáling ag fáil le Kyle McCabe a fear capríide agus is se fáte léitan Levy Villanzy. Pass láve is tá sean cávan bholchan cín Oliver McChrystal Raymer Aintia. Casan se níach an réitear an láv tarniad pass mí Lach cheap mai héine vín sinnach leanse nimmertí fáte Michael Smith Michael sit fríhrú agus sin gramú ítach tinta in sinnig de le na park í fáte ag go lán tosach a réitear agur fáil le kicksíir bheith seachan sé Kieran Chambers an lán tosach a mí gramú ítach an sin níor tadrí leis hín dá láv is minic láv is good multa ach an dá láv chuisteach aige mar sin réon láv a rion tad mar ré agus fáteráisinis ag McEldowney chuide Did Ní an dófaí éis tá cúiste as a glufa se go má. Éidir a dó gifir a cash a McDermott tíhfuil an Pháirc ní seanteile an seo ceapan go Johnny McGuckin an seo ní dom go bin pass a chaibhar sí máchan seo go sé Burt sé fríomhrú cá se casa ar a deasog. Líor deach fada le Cara Spears a casa ar a deasog céim bhí sin crín a bhána sí tíiste an posta fanó má bula sí posta agus í seoltar an deas an sin scór das an sin in chéadú fátig Cara Spears fearra leis machcha a fíilta agus á chúnaí fátig deire. Agus sin chéan ó nimmert ní dónam grón passion I gceist ag Johnny McGuckin nach éibe sem acho agus sin na chúrín tar chlár an scór náide dó ag deire botún dinta agus an kickamach gear sin faoihrú léitirí agus í fáte asfuil ag Evan Crow tá go má ag Evan Crow bhil a héis mach fad an tíir se an Pháirc se le James Tully Breathnach an cín bhí sé dáseach a chéidir fir se líord isteach fada Right up, sin down the das is down the chunstach first spot. Ben Tully pass love scoopy ag Tully eile. Sin James Sheer na shainchach fad le Matthew Spit. Matthew Gerald tíiste an stúishin beidir an zone score ala. He fátig Ben Tully. Agus Sheer a hainshit chwala ein award. Tita go mag ward. I ché gramush na vicious staff fad lantas a Keen Kenny. Nílan sin soch. Soch má rob le turfí scór ach beis sás le Bótimara agus í fáte Michael Smith fer le Pháirc kick ar himpel ar a chéile córic Mike Rui Forbes Smith casan se siar a sé danchar go beidir turfí na posti a se bheith fáideach an seo an Cavan Kyle McCabe go cliste tímó gan ína ceach cúig ar Mark Amsú cha fáidir le 9 McKee ach freibsí os a chóir agus cai se tosú ríist McKee amach ag ward dead in is sé tain socrú siar sin cantán tíoch ag Crow dina go má. Tanain lína cosna sin a visual. Trot fair beidir I visual Oliver McChrystal tuair a bhí posti couple came bheis tócé ag which is a fada tá na cusna cush came bug sin ach cúrin siad agus í seoltar an strasnan agus Oliver McChrystal as Raymer Aintia in chéad chúrin fáte ag an Cavan agus sin tinta go deas ag agus sochar sin síisiad hé 7 med. Is a scorí fáte deire. Kick má tóki fada sin iad das spás praban si go hall mun sunks a dream fáte ag fear táis na Cara Spears for in chéad chúlín fecin check fertíiste bhil chanta charhúl bhil coolan check deire sábhálínta go gúl bod a béad na hangol Conal Higgins le róá a Cillian Brady a hábáil agus beidir go neumach gang man sinna Conal Higgins a cínte ráhananta chúl cean dóhíomh agus níor hangol ceachtar cub leis an fel soch láidir ach na cúlbáide an dáchúlbáide duine go má tinta go deasan sin ag Phil McEldowney a slacht néal go reide in Lúthchleasa léite agus in kicksíir sin grúteige fágann se siar síos léras go siúlann se siar an job dinteige chonig mu beidir Lewis dead an tam sin kick fada isteach a dro an lán tosachta an seo Burt go lads an Cavan hol sós agus sin fáte leis an Cavan sinna Cian Halton agus tá seanta an Cavan tógeal ar an untí seo ní nach Burt tosí tíiste cubach ní nach Burt cosantor get dead tíiste chamá mar sin mecin Oliver McChrystal dina go má Breathnach an cín fecinn se duine bháin tíomh leis sinna Ben Tully siar hainse test an Pháirc fada le 9 McGee sin ceann das as spot praban si go hálinn mach raibh Cian Kenny gur casa ar a gitug Kenny fós a gimát tá se ilinn sin géad agus cosans bháidenta
ag Derry sin. Níor sé gur sciúisteach a gitach sin can dáseosteach Lord Breathnach agus Bert go Uladh a réidir sus agus sin canháinna go ba agus páún dinta ag an Cavan agus í fácín seo fada le ó an Craobhacha. Cavan a fiile síirnis de a gira éúisteach go scipaí. Sí fáte Carrie Spears. Spears Breathnach an cín, is brod bheith Breathnach an cín tá Alr mar Crystal ifir a sé an Cavan a mí siir díadach a Lord Breathnach agus caiisiil síos a glíhan an síos a glíhan sin tá Kieran Chambers a casa go deas tíir se a cúis na bróga Chambers bhil sí sin crín níl ar chlé agus a fóríil ar mór an ráig go choirí ach tuair faoi agus a hangúil se go deas lei ach fechsa don slúha nach chuir sí Harrison Shastan agus go dtíhann gúil sí tá círáise a barca ríist a chapí sa sciil deas sin na Cian Halton an na fel chud amach mar sin héiste numed Cúlín bháil is na fórneach seantar chúla tíomh ach mar sin héin Ní nach trí faointe a chlár an scór cháil go sin ag Derry Cabhán ag an gofar sin líorad all in sa spás ag Michael Smith a Mark Toki ag fátin seo Kyle McCabe slash game all in McCabe Ben Tully fer an dad slat dinta go asach fáda le Smith ríist Brennan se ríiste tá pass láha clistú chuisteach aige sin fáte ag Kenny isteach fáda James Tully mach fád le Kenny ríist felle an tíb seo an fácin kitó go tuige. Nista sí fáte London Park Gavin Craobhacha sin léite go hall in sinnig ó Murphy go head nista seantig deire hall in an seat am costan to some neis here Oliver McChrystal ní se brand fiú in a bell tá sé gearil séir tinta go hall in sin Lorna Park agus nista sí fátig Darren McPeak rolchan cín gur duine cínta all an loop sin a bhín na cuairtúla sin spásach rothógus an loop sin a gobad agus bhfuil is club in nede an loop ach sin ferrile atá as deire sin scóir sin amsú agus sinna ón Higgins as don given í sin seoltar sin stras an tinta go hall in ar fádaige agus trí chuúlín fáte ag deire agus sin an siú cún agus sin an cean fórne isár agus an dar cean fáte ag a héin agus tinta go deasaige for sé kick sír níos túisce ach an cean sin an immert ach an pass láh an sin ag sé Burt sin an cean a bhí go deas an tam sin gohún spás go fear le park amach go London Park is a grútin bhris an grútig James Murray anseo Murray chun cín fátain sé Crozier fannacht an tam sin a Johnny McGuckin sean an McGuckin le cúlín éas go tá sean ag McGuckin an Carol Cúlín tinta go hálainn aige agus bhfuil sinna captína fórne nó tá Ryan McNichol gortaí fear glán tinta go deas aige agus sin scór deas ag deire agus fecinn si Lewis takeú na hin an cín tinta go deas aige na bróga dearaga na stocaí dearaga ag McGuckin is éasca a hint agus éanam dé go dé agus níos tan bhearn sin médaí ag deire go chéad a chúlín Níor méid sin go bhearna for near cool an tetan Chicate gonne runningáil sin can dáin séach amach go London Park agus í fáit an tá dearag an sin leis a gábhain a Kyle McCabe a tá seanta go bholach an cín fáit Smith Michael Smith na gomagadí seo ní na cosna sin a bhise fáit Matthew Smith níachcuid Matthew Fós sa glufa seo Cavan bhráil scór eile amsú an sin ná cúlín amsú seo sin cúlín all an toisí mí Harrison Shastan sin scór deasach Matthew Smith an sin tinta go hálainn aige níor mór an ráhfuil aige le cúis na bróige agus as carchas slát amach sin na chúlín le bheith féilte go an Cavan fáte go a gunne na gcuiche céanna chuid se choláide sin ach tá gcuí an ach tín se an láidir Kickach Toki mach fáda sé glíhan a sin léite go deas agus fáte ag Rory Forbes casa chuir chos an áde Tá sé 6 slat, tá sé 5 slat, tá sé 4 slat, pass láha tíiste seanta go bhanis si scór ionta maidan lo íála ó seo bhil sin bulte go hard, bhil sí bulte go crín, tá sí bulte go crín a Conal Higgins bhil tá cheappa go ndearra sé lena leabháidir ar a bhfuil an céanna gur amagad mar rin se obair ar fad seacha fad le Conal Higgins agus tá sin seoltáir sin Shastan agus tá lína lethasach ar fad as chun déire héis cúlíní amsú ó nimmert agus an luas a takeú súntasach go agus í seo Cúigú cúlín fáte go cean fáte McGuckin, Higgins agus Spears Kickach níos sáir fáte an Cavan tamsin agus sef na peile cuine go Kyle McCabe is chuil síos a lár ní dúm gur hangháil se ionintach leis ganseach ceapan go gunne an Cavan iste ach tá sé tíireach imi na fríd amach kick sleasa bheits an kick siar bheits an de réitor agus Lorcan Riley le tá ciún sa glufa go dtí seo se ní gúlín ar fad gunne arbánach ní na seans ní croí ag gábhain go dtí seo se an lontas a cín Kenny seansá ag cían sa géad seach a second
Giro éil tíiste fao bhrúg a slucky sos an sin a fásta bhfuil líir fáte ascab. Fáte Smith at the Gamáig Michael Smith and Thompson. But she's the Croger. Ní bheith an chábh na Giro. Go chuide. An bhearn sin a bhéadú adile. Se that. Crystal. Trasta fadla Matthew Smith. Smith. Fao bhrún sin a Keir Spears. Giro éil tíiste. Rian na buntas de fáte get. Lína Cárthach cuaig a dúra sé faoi na postaí. Ní bheith sé Giro beidir rud hín gear aibbrú. Yapan go dúra Matthew Smith faoi na postaí. Cavan again, Jack Matroga kick Cárthach cuaig atá. Cavan fáte get on Nimmert. Should kick nish vest Kinnoch. Náide cuaig le náide dó héis chuúd na déag. Ní an fí go deire. Brenn níos Don Cherry gotí seo. Bórn chuide go chábhail an kick shot builte an tam go gamá a chuid si Crean ní dom gohfuil a chlé agus fórí. Felix Smith builte go deasa ach níor chaisi a dom ro. Cool body read Ben O'Connor nish. Falfiration gun to Hogelmach. Agus T-shirt Martin a club shoot. Go your club on the full at a Dohiev. Can't put to match she's still a lot I guess I shouldn't I say she Don Chernish man in course cousin to a Suckery. She that own Higgins Olchen Keen, Free Vrew, a Kean Halton, Higgins, Stachfadle, Connell Higgins, and Vertical cover a Slavic Hale real the bunt touch the Fortico. Agus kick service on, go ready and Don Cher a one and le kick him off father. Agus na vicious she Lena Cárthach cuaig. Agus nu nach the chorus cousin to Suckery. Couldn't check a your Dean a Free Vrew. Agus fi cousin Tory on the Harvard Free Vrew and Thompson kick service on. Agus a réitir a fannach na Sloan Higgins ceapan hógus an ceann seo. Péidir fáte godí seo which an tríú ceann amsú. Wydal isce fáte. Johnny McCockeen a techt an álan seo cant le ceann go lochbáinisteocht a chuide. Martin Boyle don ina bhainisteoir. Agus na bhreális na lads óga seo bheith. Gimir a glufa canis chuig go óla. Dan is na Shincher hanna héin on agus is mór bhéid a bheit the Mhacha an Doire a bheith sa glufa canis. Ach, se da. Glufa leach canis Mionúr, glufa leach canis eile don nui fáil channel YouTube TG Carter núna. Ok, ich fas in chéad Tá deire benú go man godí seo, ach ní muideach ein chearú go chlufa tríd, canshin, couple of cuscé tóki in sinna gón Higgins, which a Crean ní se, agus imíar chlé, agus fóríl. The Himmery Royals Rater Gabe go a couple of slotach. You don't grow and Rater Holation a Rollish Nimro, Conscion, Bokirkley, Bates Fosakinu, Edinburgh to Belgavi Carasso. Cool body, Havan Killian Brady. Ruga Vegan, thank you, Kamasha, took a shot father. Machgal on the parket into Gama, Bishop Grute, agus stepping on McGee, Rune Country, couldn't shot father Ben Tully is just a spot, Mhacha and Cavan and kick pass outside, a dive to Gama, hopes to Clufiel, 40 Ben Tully, fair and dad's lot, Count Das is Gira, and Lon Toss, I'm sure Mark Fortin needs a rate to which I teach Diggling in Cárthach cuaig, is coming like Kenny, Marcasasha, Achcasan Fell, Ed Clay, and Kenny Carton again, Demal and Thompson, Murphy, Tully, Ed in the Fiji, teach Diggling in Cárthach cuaig, I should have more Immer Boyle and the Gavan Immert, Gati shot. Decroch Jacob along the parket. Johnny McGuckian, Rift to Joe Ben O'Connor. Chiapan le Spórt a Craobhacha in Rodilla. Mach Tief Shug and Fork, not some wood it. Sasson Shastan, Mach along the parket. Grute, Dish Grute, Egg Smith and Shinga and Hawan. Sheer Father and Thompson let McChrystal, Alvin McChrystal. Trasna, Sheer Trasna Hincha. Again Ward, Mach Father Ben Tully, Tully Cholot Gadisha. Gilioga Sheb the Peile Feckiege. You're darling Stas's boss, Ilin Carcon and Tussie. I was in Tussach in the Tall Conkish and Evan Crow Fair on the park at Ash Father Tully, Gira, Vesturu, Sturun Shan Felchmach Father, James Tully, Ella, Eagle Himpel, and Thompson, Shea Burt, to the Gadasig, James Tully, Gira, and Lon Tussach, I'm sure, Jaffortige. Chanton Shawkup, Larkin Riley, who falls into Titin Chachan Talon, need falls into Rator, as a fought at Ashley Dead in Chin, Agus that Captain own Scully, and Chin, Bindal, and Himpel at a hush, fought give it a dosh, and for Flash not nail, Fionn McEldowney, Schmachfather, Darren McPeak, Nishta Dead, Agus and Srushin, Akabolhan Keen, a Hashin Late, get Cussentor, and Havan, and Keen Halton, Agus at Ash Father, Oliver McChrystal, Agus Ornell, Havan Keen, or Gramu Dastan, Agus and Ober Hruat, and take on Higgins. Gramu Dashan and Love Sear agus an fell fáte agus couldn't chabru ar Chava hol sheer agus ein award kasha hol sheer fadish goal by Killian Brady mach fad le Cormac Callahan
Callan free brew. A chanimmo go brew de réitear agus fair bé láhéis. Agus well, imí ma free is ag a club sin le rins blinta free score blianna. Fair a club sin for húl go for leachchanis free fici hén rins blinta sheer Kevin Tierney. Agus club atá neart imí ma cup should fair le. It's like gauna the noi. Keen Halton Holken Keen. Fáilte agus an Cavan cúine sé na Peile go deas, tinta go deas, níos seanta go bhfuil chun cín, sé tinta go hálinn seo ag Matthew Smith fós hall. Tá sé taistil go sciupaí a go leor oberdintan sin ige, fáitin seo ag Ben Tully, Ben Tully ná casa, Ben Tully tá sé ná casa, agus chasí sin tí stigan na postí, trí chúlín fáilte ag an Cavan, agus cúlín deas fáilte ag an Pháirc dahad slás na Ben Tully is gael na Cavan, agus er mil súa leis sé deasog, cúlín bhí tasal an Cavan, is ficin númad inis. Níor sé his scóil le 8 númad. Mar sin be sé tása sé gan sin. Is an chéad chúlín fáte. Trí cín fáte an nimmarta go mar sin hain. Deire. Cúine sin na Peile, free frú, tálob. Fáte lá Pháirc an Derry Peak. Bhain na scríne. Tinta go deas ag le cús na brog, fecinn sé leis héin an seo a Spórt. Spórt chorchan cín, tíh leis tá fearras dean. I dasin sé, bhil beidir gur heasta sé mar chu sé chléin ceann sin agus a fórílacha. Beidir gur cheart go túr frí choíide mar. Bhí in is áige, bhí fertíistíos na Keir Spears. Ach, ní thug sé fásró, agus sin an tríú ceann fóríl ag deire. Gúlbáide, Cavan Cillian Brady. Tíocht amach leis a gicamach tócaí, thó geall. Mai timar tá gui go bheith gan an seo i Páirt na Lúthchleasa. Cén na Páirt níos tiise a chur a bhealach an seo. Gúige ola, ach tá sé le deire má tá sé tádach ní teach a láidir sin. Líras fáte go lánta na Kieran Chambers. Chambers is teach fáidir se leir le Pháirc na Rory Forbes. Rory Forbes, Harran Sastan, cúlín álinn, Pasláva, lena chusin sin agus Harran Sastan, Pasláva, an lántasach amach fáidir sin fearr tá gimmert lá na Pháirc, Rory Forbes, agus an séú cúlín fáte deire. Cán hasta wob fragur a gan na fud Cavan agus mar níor siad an héis scóil le 8 númad dachan erid. Sin séú cúlín ta fáte cup. Agus an tuige deas ag Rory Forbes an tamsin. Agus cí camach le tó geall Cillian Brady. Chola ceann bin nach imi a tíomh ná bh clé ná tá sesin na brenn amach, beidir tuach sé amach an tíomh seo tucha. Beidir gur chola sé í mór an daine an tíomh seo an Pháirc. Amach an tíomh seo a Pháirc hain se agus an grúte an tamsin ag Spórt agus an éonar ífan siad kicksíir tá siad airí go sciupaí gur an líir sin a chuisteach. A fáidir sin treil lántasach, ní hen lántasach é a chóir an Murphy an tamsin tinta go hála an ige Sanéir agus má tú ná an féile rútal Sanéir sin ó Owen Higgins agus kicksíir éis an gón agus tócha sé héine. Ach nó tan commas istehead ag Higgins, Chambers agus Murphy tá ná na kickan na síir sin rútal. Chambers hocus in Chian shot. She beginning. Road debated at even love a clay. August took Shin Cancha Cortabui, Spontin Chin. Cormac Callahan. Shad Lontos of Chambers. Chanan Head Hulin Amshu. Can Ace go in. August she shin Cholton shot to cooling fought take up. August Shin Head score fought take along. Tossach to take his ass again. Sin bhearna sin médaí urbána le ag deire náide 7 le náide 3. Fiche dóga le númad caite Brady. Ú sé amach an tíomh sin ar deire, tuag sé amach tíomh 16. Fad an tam seo. Simúla méid statisticí fína kickan amach an teachtain se caite ar a Pháirc seo, go raibh siad fiú nuair na ruirsiad séamh na Peile agus an ceann sin grúte agus an siúil na Peile fáte go agus ceapan gur 9 McGee atá gortaín sin tinta go más an éire aige an tíar faoi na bhíd mai leis cuirinse tugann sé deisistó go réire fille siar agus sin atá dinta go kicksíar mar sin ag an Cavan Gira Matthew Smith am shoot Pháirc Smith tarniú go talún am sin an bhirrta go tarint ar an fell agus Smith a cúineal séamh na Peile I marí bogach tá Crozier síín sin sa bowl ag deire se fearrtáach an cín. Siad Cormac Callahan for se corta buí couple second hold an cúlín am siú fós a leis kicksíar fáte atá kicksíar fáte agus was minic sin sin feici ein ceann an siimplí Love of the Dream
love it a Lírod, ach love it a dream, sin fel, agus is come oif an tú Lírod, kick service on, and chuck on Cavan, Toka, Larkin Riley, Can hen score fótig Riley fós, Count fótig Ben Tully, Count fótig Matthew Smith, agus Count fótig Michael Smith. Trí címar sin ag Cavan, and then Carú Canal, tá go Devin, Schultauer sin Sassan, agus sin Schultauer sin Sassan again. Larkin Riley. Breathnach Breathnach, agus in chéad score fáte sin, kicks here. Agus in chéad kicks here, fáte ag an gomar. Tá Derry a tugan an kickan amach an scipi. Gan a bheith scaoile cad go an Cavan. Beidir go bin an rud a smooth éidir na fórne go dtí seo. Éasca ag Derry sef na Peile a chuneal. Tá an bhac up tí bheile an Pháirc. Dúir siad fada, ní hiúra. Al sastan na Pháirc cinis tá siad. Sí fáte fós ag Céir Spears. Pas lábh a cliste. Sathairn tá Sathairn a tháinig cosintúir amach agus beidir bin an cinenne Ceart Spears gur a chud trastan a chúl fáte ag Higgins a casa chuoine sé chúlín machfad le McGuckian chuoine sé sin ar chúlín agus scóir le se chúlín agus inta go deas ag Johnny McGuckian bhfuil beidir bin a fá chúil a captain na fórne is an tosí mar tá sé gamsú á chúlín onimart go dtí seo aige agus sin tinta go deas aige agus mu tarint le chúdameid le ghol sa géad le seo tá Derry tarint lo ach tá rí sin Tá Gardú, tá se le Derry sa géad le seo. Johnny McGuckian le gá chúlín Macalona Park Ainton ceann se dint go háil an san éir an sin ag Derry agus í fáte Conal Higgins. Nis tá seanta go holchan cín. Léon al cúnas lántas se le Kieran Chambers an cín Chambers a fannacht go bheice se Shea Burt le na chitó gúil sí sacraí níl agus beidir go se róiscupín sin a cha tinta go háling a Shea Burt sin cúplór an rothir sin dinta aige agus míála se leis ar a gitóg an tam sin a pas cliste ag Conal Higgins an tam sin agus tá an rí sin na Gardú agus má caint tús glyfin ar mór an goíon ach trí bhratata ó tíomh nómh léon seo I gaiith ardhacha tá siad a Gardú cúlbáide Brady réitear díreach na bhí seáil í chiáil réitear rag an Jumacam caiteige agus bhreathe gur sé sin go le tarlú réitear leis tá sé ní am I bhíán ceap go imreirí Derry bhí tíiste ceap go an cúlbáide a hain áras a fin gansin mar chun réitear suas an láb an troile a cha fáte leis ag Derry agus a fáte leis ag Phil McEldowney Cosintúir ítach an fearsna agus sunk fáte ag héis go bhuair se an felsin rinne se go Cróga fearslacht néil agus tinta go Cróga ag Phil agus an tóca leis go dtí seo agus kick sér fáte ag ní anan se leis an gcóir leiis tá sé sásta le sé kick sér tán go bhfuirí Forbes tógus an ceann se lá na Párce sé Forbes siar Derry chuineal sef na Peile chéad a chúlín idir na fórne ceann trasna chúil sin imime stúa prabantí mach fada ó Kieran Chambers sí fáte aige Chambers fós ó an cín Which an fáil amsú tá chuil an kick sér amsú tá tá an cúlín amsú frisin agus Chambers is ina go má fris an fellow an Higgins agus a cé go rial na buntas de fáte sin scór eile ó nimmert for sé kick sér cúpa second nachin ach sin an níú gúlín fáte ag Derry agus Hanúid nó beagna na chus fácus a géad le seo which an cúpla scór eile áil réitear an tam se rálas néimirí á siar Cillian Brady sé gear sus an éir á te go háil le lábháin an sin ag Noel McGee agus an tá leis bhí sé peganí róárdó a lábháin daidir se go hard agus a bhí sé núscúir se an NFL Combine hín si gur bheith léim go bheice si cecha hard a léime well léim fear cúchalan an ardan sin fáte ag an Cavan ein award a leis which ná scóir se fear beidir a chrochas fu cinn tro Ben Tully beidir beh níos mú spáis agus a dáir leis an í leis a fáte le Matthew Smith a amach gur Larkin Riley amsú Larkin freerooms a fáte dis fáte ag Phil McEldowney Breathnach skippy a wugan Derry leis an Lírod tá McGuckian se le sé maicinse fecinse agus sí fáte ag Johnny McGuckian a fan le Shea Burt ar a rúling an bhirrta go bhla chos an áde McGuckian casan se tíbiste
cup cush game bhín réitear chuoine se fáil hortugann se níor a fada Rory Forbes go hard bhfuil Doire cúlín aige a sí breanú go má tá Doire cúlín fátaigh Rory Forbes a sé de bhirt an tíomh seo gon Pháirc Johnny McGuckian agus Spórt a chruchan seanchin leis an riocht a rinne siad isteach fad le Forbes an Doire cúlín fátaigh fear le Párcaí chuide agus trí chúlín is fátaigh a cosadacha ónimmirt agus mu tarrant leahama for se cúlín deas ónimmirt níos túisce agus bhfuil bhí nearpmuí neige tar fin na postíach fad le McGee tam seo roiord go McGee í fáte ag deire an bhróid chuisteach an sinnig go lá chúlaí Nathan Levy Valenci béidir go míális ní dom gur se ag ggéireann a bhróid go chuisteach an éon turas ach kicksí bheits an béidir kicksí ar bug san áit na bhfuil se ach kicksí ar atá agus tóca tíobh sin go Pháirc tóca ón Higgins cheapain Tá bheith sib gúil an bhí gáardún sin ar Janzi Johnny McGuckian chuir se an bhearnú smúth éidir na fórne a sé cín éidir na fórne go dtí se chuir se seach cín éidir na fórneach ní ceann éasca gur chuid Rory Forbes sin agus a riocht trasned ach cúnas tite me a Bartle Lúthchleasa díreacht an cúnas ráite cúpla cos céim tócaí aige ach tá sí sin seoil a Harrison Strasan agus a dinta go máige agus cé gur se cúpla cos céim come up a bhí neart lespáir leige agus sin go deige be cháúmad mar sin gám chuúta gortí in seo a géide bhfuil deirean an cúlín eile amsú beidir chuid is lob Cavan Bert Facu tíiste go fóil réitear a go líor deile ag Párc agus an níle chead ag na muir cúl imimecht ó busta agus cai sé fancu tu go ceann na muiristeach an céadú beidir gear agus a fáte leis gearcum ag James Tully se an down na lehéin pas láha th chluigean ón Higgins an tamsin ceann sin dáin séireach éidirn le Danny McDermott láha chuir leis sí fátin se Gavin Crow níos tá seansaigh an cábhach an cínta go má ag fion Michael Downey brú chuirinn sin ar fear chábhach í fáte fós ag an gábhain a chríos caiisiid siar agus caiisiid gáil siar fada is sé lína cearcha cúig fáte ag Ben Tully Cavan ag gur spás chu béin a dtíhinn pás Cárthach sí níos tá seanta go Valenci deire tá trúr cear cúig ar is ghil in na sráthach an seo agus chábhan bis siar go sciúpaí fáte an seo Cara Spears tarniú chun talúna ag Bert gan éimirí Cian Halton agus a Oliver McChrystal agus na thuúid séamh na Peile Tíbhile an Pháirc go héasca well tá dáin séir sin an agus an tá dearach an sin le an gábhain nach beidir scór eile ag an deire ach béidirach scór an seocup Chambers for se kicksír déanú an dachan níos good an chúl tamsin chun an ceanteach chudáis an sastan tá sí crain tá sí sin seolt díach ar an spot dó bheith de hálan ar fád dinta ag cíar an Chambers agus sin well sin híon dó trí cearcúig cín chuúg scór fáte as cosadach ag deire agus well tá sé sin a chur omlán difriúlis ar chlár scór nach trí chúlín héis fiche cúdnúmed sa géad le ach chúlín as cosadacha agus well chathrágul deire héis canas a thógáil sa glufiise sa chúdnúmed dearnach gon leis sin ach cé go bhfuil cór gríche ag deire sa géad le béise a bhábhar a chábhain sa dáirda. Ní an dóhfaí tá deirech an cín agus tá gimar go má na tosaí ar fád chamá le Rory Forbes le chá chúlín agus fágann se sin ghfuil deirech an cín náid a dóigh ag deire náid a cead ag an gábhain chéad a chúlín fáte ag an chábhain tasú níos mú sin sa dáirda ach bigílín fi an déanú me na chuúna déag ben dáirla ar eis an go bheice mit céhhééis ag glufa canis faoi seaplainn déag Google a bíreisling faoi an cúpanúid be mu an seo an dáirle I Bartle Lúthchleasa in Ardmhacha. Ar a deasog, líor deach fada le Cara Spears a casa a deasog céin, which sin crain, bhána sí tíiste an posta fano má bula sí posta agus bhód go máid. An lína cosna sin a bhisiúil, tro fearbéideach I bhisiacha Oliver McChrystal, tuair the posta cúpla céim breis tócé ag which is á fada tá na cusna cuspe McPeak rolchan cín gur duine cínta áil ar an loop sin a bhín na cuairtúla sin spásach rothógus an loop sin a gobad agus bhfuil is club in éire an loop ach sin fearra le seo.
Cavan bhródh scór eile am siú an ná cúlín am siú sin cúlín all an toisí mi Harris Trastan sin scór Dasig Matthews Ashtal go sciúpaí a go leor oberdintan sin ige fartin seo ag Ben Tully Ben Tully an casa Ben Tully tá an casa agus chaí sin tí stigan na postí láidir sin líras fáte go lánta sinna Kieran Chambers isteach fada se leir le Pháirc na Rory Forbes Sathairn Trastan cúlín all pass láva réitir chuoine se fáil hortugann se níras go fada Rory Forbes go hard bhfuil a dára cúlín ige a sí breanú go má tá dára cúlín fáte Rory Forbes a sé de
Wacha gan Doire agus Derry. Well, tá siad chun cín le náid dóig náid car. Their tickets already. Agus ní an áú fós in fórne. Gléis méid a gotha cuatú duna gint a rú an crachúir le hama a chaní hang siad chun cín. Siad fear atá á chun cín go chuir siad a Armagh Peak. If you're too smart, Doire shall real the buntish to fight to get. Machstafad is lawn to the Chambers a handful real on the buntish to Martian Rater raw. To my even kicks here, Veen Hawk and Groot ticket. Okay, so Captain good Chambers a hocus on kicks here shot for Shakan. He's Tricha here moment when Peshanan can't beat it all. He's Tricha second and shot so Doire go ahead it. Tranan can't shot Harrison Strasnan. Agus Ishin Schulter Clay agus 4 reel beat na Shannon Stadion Tamshin Shan Kuigu Khan well beat Josh Shin Chantelle Cavan mar when Shin Khan ace Kuga Chambers agus well beat go Sha Kuinu Fos evishte so Summer Festish can Gar Toki beat Bina and Taru Steel Vesig in Cavan just Doire that Brady Hall Gar I think shall be needs for the 14 shot Ben Tully you know Dofi Tully Fos the Gimmer Kamasa Glove shot Kegel Jeffrey Root Rishin Titi go vegan agus na Glaham can Doncher test and Pháirc James Tully Costa Brandon Chachin Keen Feckin Bert go Chosan Tori Simnesh did it Clodus Susan Spashin I'm Shin Spas and Tamshin Clear Dolly again award Stach Fadela Lorcan Riley Girl Tishte Connell Higgins Free Roo Tasha Nyumo Kush came and Toki Lorcan Riley agus Rater kicks here Mach on Gorede agus Feckin Chibinchin and Lawn Holy on Scullion Bindalon Talan Huskade near Hussasha near Shannon Nimmert Gunya running all Tosharash Siglife agus Hussasha and Yacht you don't much a lawn Acne she Bindalon team player Talan Huskade Atan agus Feckin Chibinchin a hush agus well near Kikachan Yerojin Yemudis Sara Dirachish Lahamach and then to the hush Shatan Huskade Kurasko basically been on quad vi Kurasko no Kikachan Yerojin ach beter mas Kakalior mar lá Holy you don't mesh gira I fed a kick al reach ach Jan Zimmer took his dere le ben kholle Mionúr as a goal one filter sheer Sathairn Rory Forbes ra Holy ne gets a gate la mach for the Dermot Peak bit there is sauce Jim Peile chunal if a save shin shot mar toshied go comfort ach kin Shin Gramu Law didn't chin and Tom Shake James Tully ach Rodina Chana Falk and Chess Boss Tishiro ach just a Boss like there a holchan keen didn't get a cup force a gimmoch low fought to get and Tom Shana Crozier Viochan Keen Stach Fadala Ora Murphy Gerard past Lova Fadla Forbes which an Siu Coolino which an Coolod Tashan and Coolie Nemshul and the Horan Peile and the Hush Con and the Horan as in Kate score fought a Derris Doire agus Ronella Rory Forbes is a Baden Dere it's in the Harkian or father get see Coolin Dig fought in ish egg Dere agus T Keen fought take Fairlaw Park well if Fairlaw Park Ma egg Dere Idiev glass at the come feel odds the sheen shirt and total revision ta Forbes a hand in the gama as the minor and shot True the shot. Macalona Park fad behind Brady ach an conscient. Grúte egg did it along the park agus Pesha Toft in Ishka. And Cavan paid to score shoot mar Tito and Vishnach Takabach ta should an lawn toss should Kieran Chambers free route into Gama egg McChrystal a chunyal Timo mach fadle McGuckian Dosabag didn't get foul didn't get edge agus kick service on agus McGuckian didn't go on and Dosabag himpel at Augustentor agus kick service on agus Peshantic dead and shot Diagulin a chud is in the fornia agus mud chenanuma to beginning rivet Catan Sador land shot abort Lúthchleasa after na Gemma V did it agus Tyrone significant can strike two na bliana we to one of each in the fornia Tamshin Queen will did it Hama or we wrote two significant gone Copty in the fornia agus an inmore bridge the sort that up Jean Roy McNichol agus can cruciate Gorty get tattend Shakati a gunya running all Shanton shot and Rater in Charles Fatla McGuckian of a Kakalior Lianamud and Nimmert agus he Bulta Gjor and Tamshin get Kieran Chambers agus Cavan Bidger Talo Mach Fathers and Law Hoolish na Nathan Levy Valenci Mach give it a shade to session Sador da shot that Fairlaw Park Evan Crow at Ash Fadala Noy McGee go Crow go Susaline and Shasha Free Roo agus Chemi Macher and TV and Tog score on a film Michael Downey Fairslach Nail but ain't that cousins wala dinner to fin on agus to go my get agus Tarrant on the Tamshin has come ish turnover into the court to Ashen Forte agus should Roy Forbes Hachulin
lena Yasso agus Cavan lena Gorna get sí chuúin fáte mach fada le Cara Spears gimach leis fecinn Jeff Forbes all an Keenig's Neil Crone an fat leis se fichas statach dúir se nach sin gramú all dintan sin Cormac Callahan agus Fear Croga Callahan agus inta go get an blocká Croga sin dinta nish the shan taken Gavan Colin and Vrun see agus an turnover fáte come shoot should have fair Loch Park Smith free through couple of cush came Simnesh Tokiach ni Irish and pass fada le Smith agus Matthew agus Monica Vish the girl Abri a Slava Helach ni Ilo agus fair Ash ag dere agus Ashley like film Michael Downey can't source on air. I Spears a chunealiste and I leis agus í fátin try Cara Spears fair mach the field spás a mach river acra spás a mach river tá se fáil lína Cárthach tá se fós a gimocht a fair tíiste dí chugann se fast tá se fós a gimocht tá se imime sú agus beidir gur hitse idir a dá stúl imime sú in the chim mar nimach cush came in Tokyo and fell bucky go scupi Glorcan Riley Cathá a Cavan cúlí namsú go scupi sa glufi se fáte a Gavin Crow Brennan seach an Keen fecinn sin cousin to some nation own scoring at need own a bugger Hamas a Kappa agus beidir guch an Cavan a brewer a lán chulaí go bheicear siad beidir loch siras a fiáil dinta in sin a Michael Downey agus kicks here on gon Cavan agus shantan se Glorcan Riley and chéad score all so Doire gon Cavan when you were should score on Karen numad is fiche sa géadle sin sé numad agus an Chaman sim nation 8 numad agus chur séir leis mór áda sin bulta go deasa bulta go crína go dinta go deasan sin ag Glorcan Riley bhfuil mátá siad go le hit leis go seo cá siad cúpla cúlí amsú as Cosadacha agus sin an tús kicks here fáte an dá scór dearnach gon Cavan fáte ag Glorcan Riley fair for príide ó kicks here kick amach Toki Cabhán Toki leis a gcóras kick amach ag dere Mionúr a bhíonn siad faoi bhrú tá siad ná Cara Spears amsú an Thompson fair mach a fielte agus shelf fáte leis ag dere faoi bhrú chun amach fada James Murray fair as mach a fielte Sheach fada le Crozier fair as mach a fielte agus a fáte ag an siú fair Cara Spears leis fada le fair an Davi ón scoilín fecinn chip near more food scoring on passion kick out beidir an ceart aige ach se dere tá trabhal op se Johnny McDermott bhí se go más aige díal numad a trabhal leis cosan sí smú sa leaseo stress an tíobh se go fort plaban si go deas ag Dermot Peak ag Peak go fáil cóirleón muirisce gur am aige agus bhí ní lámanis aige mar tá se faoi bhrú Crozier Éilín se go deas sin níor all in Crozier maithinn se fada leis tá go deas a Crozier sin níor all in stress sa spás sin i Cara Spears os cin cloigan Ben Tullína se go seans a go bhálach an Keen Tíbhile an Pháirc Shea Burt Casa tinta go deas sin níor dá bhfuil cúlan se ag deire beidir churach cléata se glufa se ó sábal tinta go gúlbáda a churán eile an Thompson Conal Higgins níor hangul se leis an fel gira chuneal íseal agus sin anú ceart a níor hangul se leis an fel agus le go divan hí Cillian Brady Titty fi ná chun líród isteach in an láb well a mé se de cáise na seansní sin níos dearní sa glufa fátin seo ag Kyle McCabe fada Smith síd na láb atá an Cavan gumpar an seo bhreáil scór an seo Smith éala tíiste bhil an cúlín amsú seo an Cavan tá se an cúlín amsú an Fairlaw Parkes Crookbreed a Michael Smith rá chúlín go chéadúr ag an Gavan as cosa dachas a glufa seo ag bhí se tastal a bhí seans ag an tíad a chruimh sin agus ionadí teatarsteachnis an dá irin agus bhfuil bhí me planú ar ón scoilíonn agus heapan go sesin fágáil páirt na himire agus tá sin Gertie Iver hochtzeit het teachsteach sin Anton Donnelly sin teachsteach mar lá chulaí Anton Donnelly teachsteach agus an scoilín bhfuil na cúna débe se lánachlaí má bhíon deire sa glufa canis fi cheán seachtaine mar ní an dó faoi go sé cheapin an leacáid a chuis agus bhfuil níor sin an nimmert I gcuine runningáil seo fear bhí na runningáil Johnny McGuckin fáte eise agus na próga deir an cín tiad go deasan sin ag an lán chulaí Nathan Levy Valenci fáte eise McGuckin seantain seo fósach an antaí bhrála deire cúlaí namsún seo nó scór éigen bhil seanta chula go fósach an cín sáhálínta tinta ag a gúlbád an sin nuair thug Óra Murphy faoin gúl agus síos go Croga hains Evan Crow bhil sin leahans beidir a chulaigh deire bhí seant glóach a river sin gan Cárthach gan scór be fáte go agus mátá Cavan beidir an scóir sin a leidú go sé chulína dús Tuair sé mis na chob
Demo Lords in Chinnig Forbes along the park agus Prabal Leroy Mach as 8 fair Chabhán she fadala Chambers across the strip fadala Owen Higgins free through to the Rater nach run Damushin in the fall of Kyle McCabe and you Kush came to Tokyo agus Tá Roddy Bega Beacha a Tarlun shot gan Chabhán here's mission hope Rater rock and Damushin Lords immersion because I stopped the Nimmert agus Gwanisha as a core light Shefterstach Ogra. Further call for that elusive prize money. On the winning ticket number was the first court too. And Sathairn Crancher, you said you miss it. Vian, not fair full minute, not fair camera. Ta douche first like Rutal, TV like a Pháirc to Shastan. Ta on the Chamale here to Snach, Martin be fair. Maybe go Craobhacha if it is shachtig that's here to Snach on Cavan. Got not Cian Halton if it is shachtig shna Conor Mooney. As clean Cade. Ashton is here to Snach. Okay, so number 17, Conor Mooney for number 9, Michael Smith. Adelina Conor Lúthchleasa Tasistach Martin Conal Tasistach Conal Mooney Tasistach agus fecim gohfuil if it is shacht na ein award imi stach mar Lúthchleasa agus Mooney taki machan side a glihan Shacht tegen dat sto cool body fell cool body took shafad and shot Brady took a shafada Mach along the park, Cabhán she got down. She had Nishman Shantik and Cavan. Ulta Shantik Milantarai. She fought to Kevin Crow, Titian, Shagan Heder. Could take past Lava. George Sassa Spórt. Which she fought to Ben Tully. With Casa Himpel to Finn McEldowney. Girl Shear Tully. Casa Shear. So kicks here fought to get Neil. After she fought to Machfad and Niall McGee. With Gasa she Shinny Chassa. Agus Amy Clay, Don Shear Clay. Agus Don Shear for real. Agus what Chantella Ega Cavan. Vachant Coolin Shin Haitian Verna Laidu. Gushe Chulin, Fandancha, Egg Shacht, Agus Kickmach Gar, Toki East, Egg Ben O'Connor, Goretta, Agus Neil, and Cavan, Nam Brew, Hurred Kickmach, Ben O'Connor, Gimmer Turkian, as D-shirt Warting, Agus felt intention, Danny McDermott, Agus Sheer Hookers, Johnny McGuckin, Sheer Fadlish Goulbodit, Ben O'Connor, Mach Hookasha, Dakian, Legenzi and Ray Turach, and you're hunching Sastan and Kate Fool. Agus Yeping May O'Connor, so Ostig Ma and Chamartian, Fátig McDermott, Stachfadra, McGuckin, the Brogue Daruga, Egger Keen, Free Rúthchleasa, Smith, into Michael Smith and Chin and Love, Stach, which on turnover, Shnamshu, with Fell and Talgus, Fátig Smith, my Valin Smith and Keenish, the Shantig, Egovan Horkin Keen, Oliver McChrystal, Cashel, Chaston Fork, my Brandon Shashdach, Fekisha, and Tussie, the Tussie State, Lawn Tussach and Chin, Keen Kenny, Keen Kenny, Fukasus, McEldowney, Dinagama, Kenny Free Roo, Cash and Year, Tap Mahain after the Rater, Gosha Love, Lishagas, Yam fell or Oliver McChrystal, Tasta in the park and shot. Father Kyle McCabe, Gerald Himpel, Johnny McGuckin, Dylan Chadarmer didn't fell, Force Falkig McCabe, McGuckin didn't go Captain California, August Sora didn't get into the Rater, go Fuchsia Gantala, August by kicks here, Eggovon, Bull said a Tivlina, it's your shift in the posty, and fell like Matthew Smith, and fell Sasta, Father Shalom Tussach, Keen Kenny. We'll check Kenny in page, we'll check Courtu Thrower. He kicks Tivlina, Marshall Beshanan, couple of Kush came Hogel. I mind she Haran Saston, or Jorsha Munin Ashter Kidden, Galadog and Cavan, behind she for real, but seeking as a Kayla Kuramukub, Bultega, I guess near Hashishin, I guess Clay, and Tivas Kudaho, I guess Session and 10 with Nachra and Cavan, Giramashin, seeking as Kosadaka. Curamuakub, his Craobhacha fought to go, Agus Uranella Dede, a fall. He kick him off Gar, Kager Cool Bud and Cavan, his Bruce Suas, Tidero Elu, Agus Danny McDermott, Gar Fanach Lahan and shot to Oran Crozier, Sheer Heincha, Agus Mutla Ballot Seeds and Doire that, Haw score Fossil Cavan, Conwan Fossil Dede, Action Tintic Dede Segay that. Actually, Sauce Shavna Peile Chunyal. Crozier, Holchin Keen. Harlina Shaska Kugan shot, Bartlett Lúthchleasa. Ashik Forbes. Forbes is the Mitogiti here, and Yasin Chewesh away. Free Lawhead. Brandon Chag made him a bosh to him. Free year in the hammer. Forbes forced to Towlesh. Gerald Himpel, Evan Crow. Crow Goosehead. And Tivlina Mark Cossendor Simnesh.
Caiise Casa Shear, Fátig an Tonna Dínis to Téis Tráchtaire. Anton Donnelly to the Gadasige, Fátin Thompson, Agora Murphy, Murphy Shear, like McDermott. Is Kate nach wel more chance and did it Holchin Keen, but it's us mal shot the Peile Chunyal. Mar Tasha Keen or Chlor and score. Costin Chatimpel. Alina Cow Cookshin. Okay, so Mhacha Father Owen Higgins to Ailey Mach and shot. Sheikh Father Crozier. Alina Shaska Kuig, Leshane, Fanchla Donnelly, Holchin Keen, Anton Fossahol. Did the Gadasige, Stachfada Forbes, love all in Chinig did it. Chavadla Kieran Chambers, against Kieran Chambers, Harrison Saston, Shin Sor, Hoolin Fornia, Love Skippy, against Roharainer Das, against Chambers and Lawn Tussach, and Dora Cooling Fotzig did it, so Dora Aha couldn't Cheshin and Verna, Amacharicht, against well, Och Cooling and Ash, Age in the Fornia, against Chambers, it's in the Gadas, against what either the Costantonia more, Vater should in the Leshin Gonshin. Agus chunma deag Cárthach. Cardeg a sé mar sin. Cavan gimmert níosach gan a tug an chance. Níos tá chance bhil chuntín Alvin McChrystal. Fi Vrún Thompson ag Finn McEldowney agus Finn a chud láb tasna nó beidir go leabhóidir hain tasna ach kick sé bheits an gan Cavan agus a fáil cinál dorchan seo bort an Lúthchleasa agus ceapan go scorhain báisteach man úr tosí hana hain. Ach beidir go scorhain score an seo an Cavan. Matthew Smith hooks in Cairncha for Larkin Riley in Derry. Troir Stech on Tivlina Bruce Suas. He should kick him off shot. Matthew Smith, Cash and Cairncha Harhausen Sastan. Hashi in Schultz Harrison Sastan should score all in Chinig Matthew Smith. Agus into Gadasige Fagara fought it Gulina for Derry. Agus Tasto Hull score up. Shandora Cooling fought Matthew Smith. Cavan. Gira Bruce Suas and Chub Burton of the Sathairn Chug on Cavan. However, Hochteg to Sathairn Yapin. Agus Michael Smith. Fogel Port Hemra. Congestion into some. Agus Luke Allison at Sathairn. Erdus. Just Tossie, Tashash Orstach. Agus if Hochteg. Agus Larkin Riley, Martin Cormac Galligan, Sathairn. Agus well, so Cash at Ruddikin Taru. Cormac Galligan should co-chapti in the Fornia. Agus Tom Wash to Tussie. Agus well, kick him out Tokish. Will chance Cavan Luchun Tussa. What should they Tussin shot? Garen fell all. Zagarnial to Matthew Smith, and Rish in a Gordonish. For actually couple score. Can't don Shech on the Carno Garishan Yates and Thompson. Get Cara Spears. Agus Derinish. Agus a Ri. Agus a Wash. It hit him got Trum and Shaw Borton Lúthchleasa at the Agus a fell intention. Agus a Brabham Súr me Rogus had Hull Tusu Boisteach. You don't go Captain Gamasha Lodge sin. Agus a Wiltsh the Courtunish. Marines going to Himmery Courtina Mitogi. Agus a well, it's going to tell Rory Forbes Gurshid a cool remege mar Shachashin ta Wiriske at Sathairn. Hullot a foot for the park at Tráchtaire Mitogi. Agus kick here Vesson go ahead. No Harrison Rater and the Malin who's the Gluffy shot. Agus well Cavan should what hint Aru Cardeg a shot double scorny agus Hanuma Dig Fosan Yemerton shot Derry Dunaway Free Stewart Martin Boyle if you more want to stir Fiche no Rushid Creeve na Hayden agus Derry Tachan Keen Galoded for Yish Scoogie shot Cavan when you rush to Glyphy Canish a good all of Robbie is a shot dig he says to go for Canish nog weer de hoogteek, ach ik hier raasje gaan. Je doen gemeesd aan, dan een klein laag gaan is elle. Het was een niet sterny, agus bij session dan nooit YouTube TG Car gemaakt. Ik ga naar YouTube Sport TG Car. Wil ik gaan dan koppel scoren. Shows Costadaka goed bij de BEO te sterk. Ze glyffisch. Zo dan cool body. Ben O'Connor Holchin Keen. Je meetje naar de gege vol. You saw what I didn't get loose of actually called to Nish Tashan to go on Keen. Nish to Kinnell dinner iterator, or Honic and Ton of the Stach and Chennigus Honic and Cool Butter Stach on the road, need Dolum, good Chachal Cortis points. Lochlant and Cavan, Captain Good Bader Kants, Leshel Mir Tivrine. Because Captain Good and the banner of the Kants and Chel Mir Tivrine, Captain Connor Kern and TV Elegant Pháirc. Agus effect with Court and Chop.
agus beidir go gurach se arú rudí. Seacúlín idir na fórne. Vecimid córta dubh, vecimid córta bui. Is mór bhéid atrub. Mar de vecimid córta dubh. Ní dún vecimid córta dubh, mar sin cúl bóide gaire, Ben O'Connor, his córta dubháil. Agus má caiisiid imreoir le chuir sa gúil. Agus when níú me dig, chuig go caihe second, mar sin be Ben O'Connor tíochtta steach beidir riviere an chluife bulte fada dáin séoch mé a chúlach dinta go hálinn sin agus sin léiti ceapin tamsin Danny McDermott go gaire. Go sin brú a gaire, ní sam godíach céta mí steach sa gúil fós. A go sé an tonnadí cúlbáid stechan. Nó walker siad ceann na himnúirí, ceapin go ceann na himnúirí. Tá sé sin mí steach sa gúil. Fáirtin se lá na Pháirc Dermot Peak, béid mar seantig deirenis agus tá cínta gúil Martin Boyle caintear na rónúirí go bhfeicimid cit atarlú agus man feicim gúil an cúlbáid is imneis ifir séideag sin Pháirc O'Neill tá sé sin imití hir gan chúl ach cá sé fannacht mar dhéanach éon fearónad eile agus fannacht is mar sin cá sé bailach ar fad éis go fad leis seachtán go leor í tarlún seo agus clemú láidir sin sin acha tá deirenis cúin sibh na Peile agus beidir bin an mó is far up fe second mar feicim gúil criniú eisteach an tíbhile an Pháirc ag gluchta banistíochta gaire ag ggéire sibh na Peile chuineáil. Bé an réitear héna ggéire stoppacha leis agus sinna tá dintaige agus an réitear sáil a caiint leis mar tá siad a ggéire ceann na himnúirí thuirteisteach tá níos tá an réitear stoppacha leis a gluife. Tá fearónn de tíochtaach an cúlbáid eile ifir séideag ach caiisiid ceann na himnúirí eile a bhaint amach. Agus ní dólam go Lúthchleasa an chábhain sásta mar well ní réim bhris san immert sin réitear héin thuginn cinenne ach ag deireadh an lei sé thuair an Murphy tá fágáil páirt na himra agus an réitear sásta bhfuil cad ag Pháirc O'Neill tíochtaach. Well, Nealmuid immert agus a fáte Rory Forbes, trí chúlín fáte go dtí seo a chul sús tíomhlín a chus an áirde timppla Evan Crow de go mag Forbes agus kicksíar agus beidir gur an réitear go chead ó fancaach kicksíar an seachas éimar deile ach bhfuil se héin stoppacha leis an immert le deis thuair go gaire an fearónn sin thuirteisteach. Eisteach mar don nóid amach se gortaí nó do chéon den eile ní bheith an réitear chu stop leis an immert. Ach sin martá. So tá ormór féisfach nimmer ágal. Agus tá kicksíar a cub a chuireach a bheanna amach go 8 cúlínis. Níhan ceann éasca cúpla agus cúpla slach gotíín sin ag Owen Higgins ach an ceann sin imi ar fóríl. Agus well, muir isce hábhain hí sé an rális réitear cúplaúir go sé good cúpla slat ach níl réitear sásta éisteacht. Sin an stíl beidir atáige. Cilín Bradynis. Agus an tamcha bhelt. Fiche dó, cearcha cúig an seo, ceann gear, cheapagach an chábhain an na kickin amach a chuirmach, spás an seacup, éilútíiste, decanis an costas an bhreise bheith hir ag a gábhain gur an lántasach sin amsú cín Kenny a chunig go cún sin go tinta go deas ag costantóirí a gaire an bháisteach stopí ríist a tan fellnis slán a ní chlánainn Owen Higgins, dún sé pas dáin séart tras an fort. Nis tá seantig ag gábhain chulchan cín, fátig an tonnaí an seo Cormac Gallaghan siar haintach fad le Oliver McChrystal géalú leis. Fiúnta amach an cábhain an cúpla scór amsúnis gurach thuair se seantrúp, ní ggóilthób cúil amsú fós. Botún dintan sin ag Matthew Smith agus í fáte leis ag dead agus riail na buntais de fáte. Úrmanna ag Johnny McGuckian duine go má agus fáil dinta McGuckian ag Kyle McCabe agus ní bheith mór an difid McGuckian airí ní gramú sin láidir agus an réitear gluch trasna fear a chábhain agus feicimid beidir córt an seo córt a buí seachas éar duile ceapna bheith an agus caint le Matthew Smith chama, hí bhirrta go bon, córt a buí. Agus sin spáinte agus Johnny McGuckian gortaí. Iachmuintach ráscóir deire sa Doire seo. Trí cín ag a gábhain. Stoi na bhreans tú siar. Chúlín as cosadach ag deire. Réitear níos, faoihrú ag Lúthchleasa hábhain mar tá Johnny McGuckian in na hasa ach maiall go gortú cleagne cá sé seantar tro ach ceapan go bin an rud bhí crashób gur sé deis go réide
an tunnadí sin thuirteach fáte in seo ag Phil McEldowney achla fáte ach cáte is tá seansa ag go bhah an cínta látas tíiste cin Kenny Casa beidir tufií chúil Kenny Casa últa an cúlína leid amsú Casa hí bháin a cústa bróge níor sí an nádráta sí seoltar an trasnan ag lántasach an chábháin beidir go lehantar chúla cub ach tóca siad an cúlín sin agus an lántasach cin Kenny cin Keany fáte in cean sin aige náid a Cardeg le náid a hocht Últa an cúpla cúlín a chud a brú. Macalona pocket grúte tá Mark Tuckey a chaneam dimmers man rú cartu gon na himnoí agus í fortiras ag Noel McGee pass lova is staffa le Evan Crow dinta gas fortiras ag McGee fósta gimmo an cúlín am shoot up kicks here keen to fortige ní hasan kicks here marta sí seoltar an trastan agus sin tí cúlín as cosa dacan is go gávan ná de cardiga ná ní McGee an cúlín sin tiltige mar bhí se gomasa dá is a géile a gunne na gíe agus in is tá brú tíochttaid ladsgare Tá an chábhan Bruce Suas níte de scuileach leis gicamach sin Tá nóid Mionúr Simneise Cup agus bé fer leid cheanú deile Mach go lána parkreiting cean sin bhfuil dean an cúlín a lemsú fáte Sathairn sin agus a Mark Tuckey agus crampa a churasca cean na himnoirí seo réiteráis cai sin leatarí kickteach ag James Murray gramú láide dintan sin agus í fáte ag Pháirc ceap a hengur kickséir tá kickséir an dáróir agus bhfuil best seansan seo ag deire beidir rudí thucrúsís ón Higgins agus chuir se sé chúlín na fórne i ríist. Ní se éasca sin, tóg se chula second. Agus, well, an stíl sin teige. Náid i Cardeg láidenaí fiche séanúmad i méad a glog. Seo cean cinúnach mar chuir se stop is an ráta scóla a bhí deire ar a bhí ag gábhan agus chamála sin le ráta funne bhíacub. Higgins, couple of slack good ríist teige, bhil sí sa fada, ní sí sa fada agus í cruúte Killian Brady tarni sé me gokian agus tá Pháirc mar deiris le tíir na déag mar tá Pháirc a lána park agus crampa crasos cuma le Killian Brady mar teolchan cín tá leis leis a lána park dinta go mácu fáte ag an tonadín seo Cormac Gallen fósa gimot tá nearttimnoí chun cín ag gábha mecin siad fáte cub bhfuil seantan seo a cúlín eile cub bhfuil seanta cub tá ag an tonadí a chaimí ar dheis agus a fóríl agus bhfuil bhí seantan sin ag Luke Allison beidir go nniumacha amaige Beidir cheart ba ibrúisteach níos fuidirsteach ach fan an scór mar tá náid a Cardeg le náidenaí agus well tóca Pháirc leis na Pháirc O'Neill tóca sesin an kick amach agus sin fríomhrú go leortí tarlais sa clufa se lá na parke O'Neill cá seáil fáda beidir ní rá a geáil gear í mar le deir inisiil síos le crampa Mach go lána parke which an cean útal bhí am ag chuisteach na lábhas ní éile leis crampa carasco agus í léite go deis an cosins bháin sin dinta ag Danny McDermott chuí cábán is tíocht go láide sa dáir leis seo bhúil siad an cúpla scóir leis bhúil an bhena sin leide go tíún ní túr imró déag lán achlaí ag deire Edinburgh fi láir fartin seo ag Galvin McChrystal turfin na postaí McChrystal a bula ard bula go crain tan deu cúlín fáte ag go gábán agus ní réidir na fórne chead a chúlín náid a Cardeg náid de fiche seach Cárthach agus Ben O'Connor fós tart a ránúmed bhí mar cheappa go 9 a dog session a for session cárta dubh mar sin tart a ránúmed agus 10 second fáci aige tá Pháirc deide mó lána park a crampa carasco sin mar sin réitarrá go leanana muid inimmert Pháirc O'Neill mach tálas útí sin fáiste ní sí fantastif brú damantas tíochttanis ar leadchuide daine loch lenta chábhain a gáardú agus a funne bhacu fátain seo ag Lúthchleasa an cúlín leis de fertiste ó fósa gimach leis prabantí machchas a lábha fáte an Tom Matthew Smith blocálínta tintar Smith brise sí amach fad le aon award nú brise sí ar dheis agus a fóríl agus beidir an bháisteach sin gur chuide sin in sin le deire ach tá na néaró go le bra an seo ar imróíoga a chuide mar tá siad fríomhrú fecin locht banisteachta a chuide gur fanach cimméid go dtíach tá fácaí ní gon chéidir níróid sim leis ar a barc agus bhil tá sí sin bultamach ag James Tully ní a sí bultamach gárchlós
agus when you come with the felchen nach base mar sí tastal ó Uladh Cavan ní bin an rud cliste when you se godíach lean with nimmers count fada ag O'Neill go macht lán na parke macht lán na parke bisinji grút í sé Cavan tá sé de grúta chollart lán na parke tá Oliver McChrystal le Shane McChrystal tíbleis tá Phil McEldowney ní Eilish chol típla a Phil McEldowney sarchos an tentag McEldowney and tá lánta sa chuide Kieran Chambers a falling fós a grampa forte ag an tonna díile take isteach an Cavan sna Conal Mooney isteach Lord Bui limit store Slownin Ben Tully forte Tully nan years chud vers Neil agus a sin grúta agus kick sér bheits an go redin sin agus Imiri roll cheese inis le crampa fecim McEldowney roll cheese fecim Kieran Chambers roll cheese agus le ferta ní I ggéireadh cá melt atá siad mar ceapan gúilte a chudáasó mar bhí se an 10 seo a bort na Lúthchleasa agus cé go se báisteach an bharhaanta ar fad. Chead a chuúlaí na fórne. 50 second go ná am in Nimmert. Scarwin beidir an coolbody tíocht ar eis, dúir se de coolbody ar eis ar a borg, dúir se isteach óna díile feice mid linn. Pháirc O'Neill, Mach go lána pá camúr ard. Cheanú a gam chuta dúirt curtia le Nimmert fós. Bhfuil na Cavan an cúlín na lamsú. Nú bhfuil dean an cúlín lamsú sinna Owen Higgins a Geraint Canchin ógal sciúpi. Muir iscin tíobh se reis sa cúsís am a hógal. Óna tíocht isteach ceapan go bheicimid imreoir eile tíocht isteach go redin seo beidir an áit Ben O'Connor. He fought Phil McEldowney. Phil crampa carasson ní bheith sé Geraint felch na kickall. Dírecht 50 second iste gon am chuta gorte. Fortin seo Carrie Spears. Coolín one eile dionach beidir deire Fóteach Spears inal ítach a bhar se stachfad le Owen Higgins tíbleis tá Darragh McPeak ní bhuair se ein scór godí se sé forbid a fuach ob na gapa dige couple cush came some mesh tóciige a tá leis an cín machfad le Owen Higgins Spears amsú láh a chun se felin sin bhfuil chantan charchúil tá a cha sábal maid into gúlbar kickceach chuig bheits an McPeak could have road leis a cha tháinig Cillian Brady amach go Cróga agus bhfuil seo chantan is go réide beidir áta chinú a glufa canis chuige ola leis kick Cárthach chuig seo tu go Owen Crozy an Concha tu go Breathnach ag isteach go réide sin Owen McCracken McCracken sit isteach an áit Ben O'Connor mar sin fanó Pháirc O'Neill is a gúil ach siad kick cinú nach Oran Crozier bhfuil se an beidir chuig chuúlín cinú nach glufa seo chialach se go meach há chuúla testa an Cavan nó Three scored different. Concha Eska. He's Shaska here no matter she's Schultz Argent Sasson. Toshi Schultz a different Argent Sasson. A go on Crozier. Pháirc the field tag is Bede go bin and score. A Kirch noch Cliffisham or Hummertas. Near should have scored the shot no my dig. I can Concha get a lot Lachuli Lord Schultz Argent Sasson. And guys that when you push that Dornson there if you want. Push a sheer. Stas Lord is Spórt na chuúdas. Fáteag Rory Forbes lá na parke. Achla for fáteige. Stafad le Owen Higgins. Nishtab costan Chovan Brutus Suas. Higgins fós tá leis. Tá sé faoi bhrú agus casa sé siar. Ní an defador fáte ag leabhar sa gáin an sin. Slíon lontasach Gokian agus a derinis comportach a líród agus ceapan go beidir an unne bhí ag lead an Cavan. Har bhí siad tíoch an cín in the roirtaí. Tá sin tití mar go chuúín na fórne leis héin seo tá Danny McDermott tíh leis tá fear dadslá Conal Higgins mecin se fecin sé Higgins a brandch an gín feic sé Darragh McPeak tíiste feic sé spásach rih dúir sé fin postí Higgins isteach fad le McPeak catta se dúir sé fi chuúil bula se ádaí a bula se sacríine Harrod Sasson agus freagríntoch ag deire agus ceapan go bin an cúdaí cínte a chintas go méisiid a glufa canis chuige ola agus bhfuil béisiad an Snot on the Sheenshire, and Mishan Nan, and Dubiltiana, well, it's more of aids, Vechenchink, Felidori, Rede, a Shehuni Shid in the Fornia, Cavan, Harnish Dash, good saying, and just a door lap. Near Shadnan, and Vernishan Lloyd Duga and score one, which Shadnan, Peter Cool, I'm Shuncha, good year, Ta, Numa Duan Elefaki. Saul Open Keen, fought in Chai McCabe, Free Vrew, get Kieran Chambers a Harn Shear, and guys, could should lear Stach, Melachud, well, Mata should la cool, I'm Shunish and Tom. Maar bij Rochjan Tastroben is. Zich het 3 de. Keren nu met de rater gemaakt in Nimmert. Het alle kantlesje. Gerrit Stroer on TV-line. En goed is dag jappen. On Stroer je verschit. Agus in Kjan shot with Kasha cool live as out to Kent Kjan Don Chir which he saw father to she shot Harrison Saston for Yeraku. Agus in Lantos of Vian. Keen Keeny. Shin Harrison Saston again. A Lore, New Dolomite,
Stad shots and glyph if the do film Michael Downey glyph Emery ag film agus if the fiche do gestach not Pháirc Ria Larkin Calvert gestach glyph intach Emery ag film Michael Downey chosin sin get Pháirc Slachnail the Gamaige agus no the shade no the hinig and Cavan and Ash Galodier I hear no cat and cha about the Lúthchleasa Rachel and the Melon forcing after I Pháirc dead in Chin on the park which are dan cooling one and I'm shoot Cassenger cheer go shove the Peile chunyal Pháirc Chin go in agus Farrell is dead in she's got kicks here on I keep to my Farrell TV and Pháirc Ryan McNichol captain the forne agus go me session sauce Panister Martin Boiler all Gavrol over glyph canish all the hole agus in cruise get stroke again Tachkati gunya running all Ní bheith sé an ash river dhéanú sé seo chaile chun dé feicimúide an gandí chuide i ríist a machchan seo. A be láile níos sé glead chuide. Agus be háláile i leid a cub martial chuil an chorus ária a gursaí na Mionúr. Fáte an Gabhán sinné agus cheapan tá sé héis stoppa chuir se glyfi cheapan hain go bin sin a cheapan go réiteáil trasna. Tan tamcaite tá chuúd am chuúte gurte nuaid timneis. Tá chuúlíní na fórne agus tá se chuna fel a chaisteach. Deire réile rolla Keller ceapan mar sin fat le an na himúí sinna Conal Higgins. Pháirc ágal. Stacolán na park láv ag Forbes. Agus kicks here. Fáte ag deire. Ní hasú kicks here sin martas. It's baint amach go ag glufi canis olla agus be Martin Boyle agus olbáins de Harvah sásta. Honnig se agar Rob Fiera, mar honnig Cavan den Ash go láide le chéad chuúlín as cosadacha áte for Ben O'Connor an carta dubh ach war seóra Derry tain agus bhí sé dan cúpla cúlín amsú ach an cúlín sin go an Crozier ag tús an breise cínú go meach an bhearna médiúach go chuúlín níos agus a chuirse go sé chuúlína Fiera leis an cúlín deisian ag Derma Peak an Cavan slán fáci go sin le críomhla béidir sa glufi canis Covis Kevis and I tan clufin lechanishin beshin tosi gahid chuide fi an cupúma agus beshin le fáil Canal Spórt TG Care an scóirtearnach an seo a Bartan Lúthchleasa deire bucoch ná de seateag ag deire ná de híineag ag an Gabhán deire sa clufi canis agus slán fáci ag an Gabhán le críomh na blianta seo. Ar a deasog Líor deach fadala Car Spears across the desk okay when she shin crane and one she teach taking the poste fano ma bullish posta and the gamouch and then lean custom in visual just fair better if you Oliver McChrystal church of the poste couple came fresh okay again which he saw father ta the cushion the cush McPeak rolling keen Gira didn't keen to all Eden Loopshin of each the court to the spots for Hogus and Loopshin a gobert I guess that was club Neda and Loop Bashin Farrell shot Cavan, we've score I'm shoot which is non cooling I'm shoot shin cooling all and touching me Harris and shin score Dasik Matthews Ashtel Gushkipi Akalor Oberdinton Chinige Fortincha Eg Ben Tully with Ben Tully nan Casa with Ben Tully Tosh and Casa August Hashi Shinti sticking the posti a lodging the years for take a long touch and Kieran Chambers Staff Father should let Park Kishna Rory Forbes Aaron Saston cooling all in Pass Lova, Rachel Chuinisha, Ed Fowler, Hortugancha, near to Father Rory Forbes go hard with a Dora Coolin again. And she Brando Gama, ton Dora Coolin, 40 Rory Forbes, see the Lova, and Havan, Gumper and Chop, Vivrolo score, and Chop, Smith, Ailey Tishte, which are on Coolin Amshu, Chug and Havan, Tosh and on Coolin Amshu, and Farlow Park, Crookby. The Gadasig, Staffada Forbes, love all in Chinig Data, Chavadla, Kieran Chambers, Harrison Saston, Shin Kenny, Kasha Beja Tufi Hul, Kenny Casa, Ulchanan Kulin and Lloyd Damshu, Kasha Hivawan, Kusta Broge, near Shian, Nodrot, she Schult Harrison Saston, Long, Staffada, Evan Crow, didn't get 40 Ashik McGee, forced to give up, Ulchanan Kulin and Amshu, kicks here, keen to 40, Nihaston kicks here, Marta Shisha, Long Ockley, Egdeta, Edinburgh, Philor, Fortin Shaw, Galvin McChrystal, Turfing the Pusti, McChrystal, Bulla Ard, Bulla Crane, Tondeu Coolin, Forte, Osmach River, Durshafin Posti, Higgins, Ishtachfadla McPeak, Katasha, Durshafi Hul, Bullisha Ardi, Bullisha Sockrina, Harrod Sasnon, August Fragreen,